ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Компанияи Faberlic тамоми занҳои хонашин, коргар ва бонувони тоҷикро барои кор ва фаъолият дар компанияи Faberlic даъват менамояд. шумо бо ин рақамҳои дар экран буда занг зада дар бораи чӣ хел кор кардан ва чӣ хел фаъолият карданро аз ин бонуи пурҳунари тоҷик бипурсед. кор дар компанияи Faberlic тамоман ройгон ба шумо омӯзиш дода мешавад. фақат барои кор дар компанияи Faberlic як телефони мобилӣ ва интернет дар кор мешаваду халос. касоне ки хоҳишманд ҳастанд ва мехоҳанд ки пулҳои калонро насиб шаванд, марҳамат ба ин бону занг зананд ва ин кас барои шумо ҳамчун устод роҳҳои чӣ хел тезтар ба муваффақият расиданро меомӯзад. компанияи Faberlic турки тозана гарантия хати 100%, размерам 1 сол гарантия дора. мисол сафед шава букана, шумо метавонед ки гап занед чистона алиш кунед, барнами сафед намешава. ва дараҷаи оли зуран амиро френч меган, суртукшона мегана. суртукои тозаи Туркия. ина марҳамат ҳамаи маркош ҳастанд, фака размер ҳамаш ҳастай. шумо метавонед ки любой размери дилхоҳтона заказ кунед. ҳамин магазинда ёфта мешава. барои чӣ маҷара сиёмка кардам? барои он сиёмка кардистам ки ҳамин магазин то 10XL дора. барои апои бузбалам ҳастай ку. барои апои бузбалам метавонед ки шумо смела заказ кунед. ҳамин чизоро дастоват мекунем. нигоҳ кунед 100%. бибинед ин чизое ки шумо дидистед, ҳамашон Туркия, ягон маҳсулот хитоӣ надора. нархи ё чанда апа? 2300 сомона бо арзон мешава. касе ки номи канали Libos TV гап мезана бо арзон мекуна. ин магазин қарор дора дар бозори Корвон 11 дарвоза, 10 дарвоза, 6 магазин дорад. метавонед ки омада инҷа шумо харид кунед. анаиш кабутшам аҷоибот фасон аст. ҳама ам рият 1300 2300 нами рияди ки шумо дидестед 2300 сомонӣ. ё дарозан чанд бошад дарозиш? 130 дарозишонай. хай бо короткишам ҳастай, короткиш бо арзонтаран. яке аз чизе ки шумо дидестед ҳамиё 2300 сомон. 2300 сомон ҳамиш беҳад маъқул шид. ина марҳамат. ана иҷада бо ҳастай. апа айси бе ин нигиндорош ё навинка ам афё 1900 сомон дастан нигиндорош. иам туркай апа? аём ам хел гаранти доран 1 сол. ина марҳамат бибинед. иҷада аҷоибот фасонан. хай касе ки ай пеш меам мебина бо ами рея чандия намоз реяди ки озям махсиём кадро. ин ами сангдорой ки оз наби дидестен ҳамаш 1900 сомон. 1900 сомон. вақте ки айноми канали Libos TV ки гап мезанед бо шумо да скидка мешава. инаам ҳамун нархая амир анаис 2400 уже плаш новинка иш 2400 сомонӣ. ана болош мегзарем апа. инаи сеюм рият ё чанд ян апа? риади байн 1700 сомон. риади боло 2700 сомон. боз чизе ки шумо дар экран мебинед, шумо чизе ки нами экран да мебинед ё 1700. ан хел апа. 1 сол гарантия дора, сафед намешава. ана кожаи тозай турк. фирмашон чӣ ном дора апа? Франко Леонардо. ина марҳамат бинед ҳаматон. ина марҳамат дига бинед. аё ҳисоби карот кидана апа? ё ҳисоби карот кидан? ана болош дарозошана? ина ё болош дарозошан? дарозош чанд ян апа? 2100 сомон. иҷа камтарак рӯшанӣ омадестай. ҳисоби боло рӯшанай. бароям камтарак тоза наомадестай сиёмка. лекин абинед ки 100%. 2100 сомон. 2100 сомон. ина болош.
فقط با کاراتکیش داریم کاستومچش داریم 1600 نه اکوز یامور اما دروزو نشون دادیستم نمی چیزی که شما اکران دیدید چنده 2000 2100 سومانی این امروز فقط شما در همین چی را من نشون میتونم این ما ببینین همین پویانگی هم بلوگی ها نه اپا چند پلاشتون 2400 سومون تو از مری 10 ایکسل داره این ای پلاشایی که شما دیدید پلاشای کожа امی هم سورتوک میگن با سورتوک پلاش کожані ترکی توزه نقشون چند باید بردیگه بگو 2400 سومون تا 10 ایکسل داره نه که اپوی بزبالم میتونه که شما سمیلا اومده یا زکاس کنین در روسیه باشین ما تمام شهرهای روسیه دستافکا داریم چیزی شما را ما دستافکا میکنیم با حضور میتونین که شما اومده خریداری کنین انا ویدیوی اوینده ما درباره با چیو میشوه همی پالتو ها میشوه برای همون شما همی کسی که لایک میمونه برای همون پالتوی نو سیومکا میکنیم همین نواری ما اگر 2000 لایک بگیره ما پگه با ویدیوی نو میپرتم برای شما را برای پالتو نو پالتو چی نام دارن همش پالتو آیا چی نام دارن شیرشیلشون میگن نورکا ها این اگر همی 2000 لایک بگیره من این نورکو را پگه ویدیوش شما میپرتم با راه ده هستن همه چیزای نمینکه قطعی های کسی که در کانال ابونه نیست ابونه شد کسی که ابونه شده یا لایک مونه همین را با یار دوستاشون پدیدی سکنه باقی سربلند آباد باشین خداحافظ